أمي بحثا روشا زمان كردي بكن لباكوري كردستان و لتركيا جي بيغومان هم دزانن بشين كردولوجيه اف چند سالن لبنج زانينگهن باكوري كردستان هاتيه وكرن میسیونا وان چیه حتی روژا ایرو کارکی چاوا کرنه جی ایرو پیو دوی چاوا بکن اگر هاتو دولت گوت ورن کرم کن وای دی زمانه کردی به زمانه پرورده ام کرد چقاسی جره آمادنه و مثلا کو هر دمه ام لسر داخفن کردین باکوری کردستان چما جیانا روزانه د پرانی وان به کردی ناخفن سدمن و ین جواکی چنه سدمن و ین سیاسی چنه بگشتی ام بحثا زمان دوی دیبیت ده بکن سه میوانین من نهال و دره آمادن یکسر زیج ملی راست دست پی بکن ماموسته صالح اکن ماموسته زانینگه ها روانه نوسا من راست گوت روان لجه فرانسا هاتیه تبخیراتی ماموسته سر ملی منی چپی پروفسور دکتر نایف بزوان هیا بخواه هم زانیاری سیاستیه و هم جی جواکناسه بگومان دکتر دیجی بخیراتی تجی وینا هاتیه نه و سجل اروپای هاتیه ما مستر رسول گیک اکادمیسیان و نویسکاره جه زانینگه ها مردینه جه ارتوکلیه از باور دکم تجی گلکی بخیر هاتی نافخیره بیسپاس زور سپاس بابت همه و زمان به آوای کی گشتی هون هموجی شخوا دوی واری ده براستی پسپورن از دخوازم ام جوی رخنه یا کوزیده المته کرن دست بی بکن ما مستنایف دبیجن مثلا کردین بشیندن دبیجن جمعی زمان قد خبو بسالا بطایبتی لروجاوا و لروشلات تجارا نبو زمانی فرمی زمانی کردی لدناوا کرداده هر دمه هبو زندی بو دمالا خود کرد هر دمه بو کردی دا آخفین حتی هاجی دا آخفین لوان هر دو بشین کردستانه لباشورش خور روشاوان جدایه چما لباکور منکاری بو اموه که بپاریزن یعنی گلو سیاستك جدا لباكور جعالية دستلات دارم و دهات بري و برن يان كردان زو خو تسليم كرن ده مثلا پاراستنا زمان ده سدمين وي چنه گلو بله ناز باورم يعني سياسة الدولة ترك اسيميله کرنا انجي چانده کجیا کردی لتركيا گلک کوره و گلک سیستماتیکش یعنی باوکی کور سیستماتیک و دیروکی تی مشاندن هاتیه مشاندن لی دگل ویداجی سیستیتی و پروبلمی کج جواکا کردی به تایبتی جی سیاستا کرد و جواکا بخوجی و جواکا سیویل جی او پروبلم جی هنه جبوی دبی مرف هر دیا به هورا بفکره جالی کی و سیاستی که گله کورو خطر هیه دولتی دست دولتی تیمشاندن. لپرچه دنی نبو آویه؟ لپرچه دنی هبو لی هاوقاس لباندور نبو یعنی اسکارم وی بیشم باندورا اسیمیلاسیونی گله کورترو و اوه لی سببی که بجواکی بخواجی گری داینه هنه. دبی امسال هر دیجی بفکرین و خمساریا جواکی یعنی خمساریا سیاستی دستپی که دامنت کاره وی بیشه و با آوای کیجی خمساریا جواک منت کاره بیشه نه مثلا وقتی که از نفش خود فکرم ام چه کردیم بون ام جدایی خو و جباوی خو جمالباتی و درو دوره خویم بون بله یعنی وی چه کردی خدا خبو گله خدا خبو وقتی میاد خوند لی بوی آوای کردی دمشیا یعنی جمالباتی جدرو دوره جنوا جواكي او ميكانيزما او فونكسيون عندي وان 15-20 سال داويه دا جبركو كوتشبري فرزيده بو جبركو گلك گوند و وار هاتن شوتاندن دسالين نوتان دا پشتي وي دا حتى 10 سالين داويه دا شي جواك بپراني جگوندي خو جدرو دوري خو باجاري خو باجاروكي خو چون امبیجن متروپولا و دوی داره دا اوا یعنی باندورا اسیمیلاسیونه هی خورتر بو جالیه دنیواجی
پرۆبلێمێکی دنێژەیە ئەوژی مێوا گرێدایە بە سیاسەتا مێوا بە شارەداریە مەرا بە جڤاکێرا وەک شخص بمە تەوارە بێ ئیرادەیەکی مەزن دێکۆلۆنیال لە هەمبەر کۆلۆنیالێ لە هەمبەر زمان کوشتنێ لە هەمبەر چاندە کوشتنی بێ ئیرادەیەکی سیاسی و جڤاکی و تەڤگێری ئەم نکارن باندۆرا vê asimilasyonê ser civaka xwe bavêjin. Dûr da dibe em xwe rexne bikin. Wek însan, wek şexs xwe rexne bikin, wek civak, wek siyaset xwe rexne bikin û vî awayê jî rêyekî bibînin, toreyekî bibînin. Rast e îro jî em bi rojavayiya hevalê me rojavayî hatibûn, em waran peybîn dibê li cem jî asimilasyon pire. Lê dîsa jî em di nava xwe da bi Kurdî dipeyvin. Bi Soranî an jî bi Kurmancî dipeyvin. Ê rojava jî wisa dibêjin, ê rojlar jî wisa dibêjin. Yani xuyaya ku ev biyanî meselekî giştî di nava rojava Kurdistanê bi giştî ev qelsî mesela ziman û çande da li başûrê li Bakurê Kurdistan biye problemekî dibe em xwe jî rexne bikin û li serê bifikirin. Ez bawer dikim em hêvîdaran em ê serwan jî bipeyvin lê yek berpirsiyariya şaredariya hene, şaredariya destê Kurda, dido berpirsiyariya civakê heye, sisê berpirsiyariya civaka sivîl heye, ê siyasetê heye û ê malbata bi xwe heye û ê me jî wek akademisyen, wek zaniyar ê me bi xwe jî berpirsiyariya me heye ku em vana teva bi hev re bifikirin ez bawerim em dikarin rêyekî çareyekî bibînin.